Aka qo'chqonlar qancha oldi aytib qo'yingchi. 27 dan qancha chegan? Tishing qarab deydi 27 dan deydi ku. 2025-yil 29-mart soat 11-dan 10 minut o'tdi. Jalobot qo'y bozoridan qisqacha bir ma'lumotlarni olib beraylik. Qanchadan bo'ldi qo'chqonlar? 27, 22 dan bo'ldi. Qo'chqonlar. Sırası içine giriyoruz. Kaçadan oldu qo'chqonlar aka? Qo'chqonlar qanchadan bo'ldi? 5 tay. 5 ta 250 so'm. Basını aytib qo'ychi qanchadan bo'ldi aka? Bağlısın mı ya? Qanchadan? 20.500'dan da oldu. 20.500 dan deydi erkeklar. Erkekçe aka? Güzel koçkarlar. Bu adı 25'ten demez. 25 dan. 25 dan deydi arkasından. 05 ga qo'yib qo'ygan. 05 qo'yib berayın. Yeni aldılar qanchadan ukan? 30 dan qancha qo'ylar? 6. Qo'zlar erkek urg'achi bu? 2 erkek bir o'sir bor. 2 urg'achi bir erkek deydi. 30 dan deydi. Kami bor ha? Bor. Echkini qancha qaldinglar ukan? Satasinglar bu? Qo'zlar qanchadan ukan? 12.500 dan deydi. Kami bor bu? 12.500 dan qo'zlar. Aralarım. Akçasını aytib qo'yingchi aka. 15 to'rt. 15 qo'zi, 15 ming. None taqdim. Qanchadan aka bu qo'zlar? Qancha? 50 dan o'ta 4 ta. 4 dan 50 deydi. 1 2 3 4 qo'zlar 4 ta 50 mingdan deydi. Akçasını sırada o'zinglar puch olasizlar. Oh, bol aka. Qanchada o'tadi so'qda? Ha, bu qo'zi bu. 20 mingda o'tadi, 17 ga berib edi. 17 ga berasiz qo'zini. Narxi so'qchi. 15 ming o'tadi. 15 ming. Kami bor ha? Egasidan topib qo'ygan. Ega telefonda o'zingizga beraman. Telefonda o'zingizga berayin. O'zingiz toping. Yaxshi. Foto aka. Qo'zlarni aytib qo'ychi. 16,5dan 17 ha biri. Qishalar. So'yg'on takran. O, so'yishqa yaxshi ekan. Et tusi, qo'zlar. Yo, palvon qo'zi qancha? 15 kam. 15 dan kam bor qo'zlar. Ya azamat, 15 dan kam bor deydi. Yosh biznesmenlar. So'qlarda aytib qo'ychi aka. 18 dan kam bor. 18 dan kam bor. Qancha tish? 4 tish 6 tish. 4 tish 6 tish, 18 dan kam bor. Bozoringiz bersin aka. Sразу echkini tartib dashga keyin. Echkilar tartalishmasin. Ve seviz qancha? 700 so'm. Qancha? 7 ming. Yashi qanday? Yaxshi jaşman. Yashi osh ichidan ko'rib qolinglar, ichidan ko'ringizlar. Yo'qman. Üstagi bor, 7 ming. Balasi bor yo'q, qisir ekan. Balasini satdim. Balasi bilanmi? O'zim balasini satdim. Balasi sotib yurding o'zicha. Qanchaga sotding? 3,5 oy. Yem o'zi 7 ming. Ha, yaxshi. Mazz, bolaring ko'rsin. Sütni dag'i. Sütda ko'rgazamda qoldi. Sütda bol. Ha, yaxshi. Parodamni? Paroda. Bilmayman. Ades, bazoring ko'rsin, ama. Ko'rsach. Ha. Bunam. Qana, boshlan. Ya azamat, krasavчик, yosh biznesmen. Adal emga qushlar qutganlar, ko'rtasizlar, kameradan qochpay, aka deb tishin qo'sha ko'rgazib, jelni qo'sha ko'rgazib o'tadi. Молодец, kam. Yeni olan aytib qo'ychi aka. Ayt, kam. 15 ming. Sağ 15 ming, erkek urachi bolasi. Erkek. Bolasi erkek deydi. Echki qancha tish? Eng yaxshi ko'rgazib qolchi mana. Ha, cho'ng ekan. Yosh ekan, короче. Красавец, kam. Top, o, ular erkek urachi. Erkek. Erkek urachdan. Aqchasi 15 ming deding, ha? 15 kam bo'ladi. Kam bo'ldi. Ha, kam bo'ladi. Toqat daraja 15. Mana to'g'ri. Sağ nechki 1 litr suti menen deydi. Aysa? Qanday? Men tartib qo'ydim, o'tganda. Siz topgan jo'qmi aytasiz? Tayyor aka. Qaysi kanal ekan? Hozirda eng arzonini sotamda uloqlarni. Ha, siz boshqa biri toptirdi işte, boshqa. Men emas, bolani aytgancha işte takalarni. Buni taka narxi sarka. Sarka. 15 buni 7. Buni 7 ming, narxi sarka 15 ha? Ha, yaxshi. Bozoringiz bersin işte. Ishlar qanday? O'rtacha ha. Bu tuvut bag'it bor ekan, tuvut polniyle tuvut bag'itdagilar aka. Qarodasi. Üçü tuvutda qolgan. Uloqlar men aka. Erkek uraç aralashmoqlar ha. Aqchasini жаңылап qo'yinchi qancha dedingiz? 12 dan deydi. Yeni oldi. Ya qiyla suyulib ketib turdi onlar. Bar obedga borganda ertamen ko'rib bo'ladi, hozir obedda
Abette kıyla suyuluk ketedi da. Echkiler de azayıp ketiptir hazır. Bu katlarda jalan ele kısır, soluk, poluk. Oşanda otam yakta ene ballar az көбүнчө интерес hazır. Ene ballarga bak. Ene ballarda Bere 10 binge ber aşağı. ene ballar sizde mi? Yok bizde emas. Ene ballar kança da odası aka? Aka sizde mi olar? Şunday tuttu. Kança al Videonu üzbey keteyinçi. Üzbey, tokatır jerini takırayın. Buyagam boşap ketip turgu. Ene ballar kança eken? Qayсы narkı ene ballar? 22 bin ene ballar. Ene ballar kaçtan gelip kon? 35'ten koyların jaşı qanday? 4-6 kozlar erkek uraça. Ekotten erkekler kozlar 35 binden. Kuyruktu kozlar eken jakşı. Jakşı aşkol eken. Aşağı söylüp ettiler bugün. Jakşı bolgon okşayt. Ene olan aytпайчы aka. Yine ola 22. 22 deydi ene olan. Erkek uraç. Jakşı aka özünüz. Жоқ aka мо. Канча тиш aka қой? 6 tiş. 6 tiş. Qoz erkek uraç. Urgaçta 20 min deydi. Ene allarda aytпайчы aka. 22'den kança tiş qoylar? 6 tiş. Qoz erkek uraç. Aq. 22. Kança tiş qoy? 6 tiş. Qoy 6 tiş. Erkek uraç qozu. Uraç qozu. Boşa түшүп тур бирок. Ene баланын акчасын айтпойчу. 25. 25. Канча тиш кой? 6. Эркек урачы болсо? Эркек дейт. Байлап ойло кетип калышты. Эгелер жок экен. Жанынан бүтүп берейинсем. Ene бала канча бердиңиз ака? Наркыла тегизби? Канчадан бердиңиз? 25'ten verdim. 25'ten beri pro egiz kozullarga. Jaşlar qanday? Çaban diyen. Qoylar jaş qanday aka? 8 işte. 8'den. Egizden kozullar var. 25'ten berбей koyuptur. Dit kaç aka? Dit. Gitke hiç kim jetmiyor. Ha, жақсы. Ва, базарыңыздар берсін aka. Сразу келесіз. Nerede kozlar var. Assalamualaikum. Qancha zaka? Yaxshi tursin, ben sog' tashlayap. Kozlar qanchadan? Qo'zandan aka. Qanchadan? Qo'zan. 9,500 so'm kozlar. Erkek urg'acha. Biri erkak aka. Erkak. Bir erkek, iki urg'acha 9,500 so'm deydi. Palvon qo'zi qancha? 8,500 deydi. Erkek urg'acha va? Erkek deydi 8,500. Yaxshi da aka. Kozlar qanchadan o? 8 bin so'm. 8 mingdan erkek urg'acha va? Erkek urgaç. Bir erkek, bir urg'ach ekan 8 mingdan kozlar. Qo'zni oldingizmi? Qancha bo'ldi? 6. Qancha? 6. 6 ming deydi. Erkek urg'ach ekan. 6 ming urg'ach qo'z olibdir. Ayaktalar nemede? Жетімдердің ақшасын айтып қойыңшы. 6,5 6500 дейді. Еркек ұрғач аралаш aka? 6500 томын еркек ұрғач алып бағам деген. Ал көке қоя берсеңдер зор. Ішіп болады aka? Жақсы. Жақсы. Базарыңыздар десін aka. Қозыларды айтып қойыңшы aka. 9'da. 9'dan erkek ұрғачы? Vitesi erkeğe vitesi var. Bir erkek bir ұрғачы 9 мыңдан. Моларчы? 8'den erkek ұрғач аралаш а? 8'den erkek ұрғач аралаш. Қозылар. Палван, қанша қозыларың? Aka 6.000 6,000-7,000'den erkek ұрғачы ба? erkek. Erkek deydin 6,000-7,000'den erkek қозылар. Hazır қоя берсеңіздер зор болады. Ақшасын айтып қойшы. 8'den. 8'den erkek ұрғач аралаш а? 8,000'den erkek ұрғач аралаш қозылар. Мыналар қаншадан екен aka? Қаншадан? 8'den. 8'den erkek ұрғач аралаш а? Ендер я марка. Жақсы. Yeneler suya gitti. Енелері Yeni сой. aldı galiba. Ені алып, балдарын алып, енелер кетті сойға. Мұнда қаз алып. Қайсы? Құда қаласа? Құда қаласа. Құда қаласа. Арашан дейді. Аралаш. Көрдіңіздер, жеттім қозыларды.
Мына дәділ қошқаларды айтыңыз ақшасын. Ургач ага. Ұрғашылар қаншадан? 12,5 там экону. Екон 12 жарым ма? Ооба. 6250 мол қылау. Шунуга да. 12 жарымдан еконы ұрғач қозылардан. Куруктардан бар да. А, Куруктардан бар да. о, құйрығы мен іздегендер болса құйрығы менен. Қаншадан? Палуан қаншадан қозылар? Бұған сіздер ме? Есі жоқ екен. Есі жоқ екен.